Intahingirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Yesu arakiza. Abakunzi b'intahingirakamaro turabaramukije kandi Kristo Yesu atwongera akaryo ko kugaruka kugira ngo tubaganirize. Reka dukomeze n'igice ca 19 cyo muri cya gitabo ca kabiri cy'ingenzi kivugwamo amakuru ya mukristokazi no kuvuga muka mukristo nawe ni umwe avugwa mu gitabo cy'ingenzi. Umuntu ashobora kwita ko ari cyo gitabo ca mbere kivugwamo urugendo rw'umukristo. Yarangije urugendo umudamu we atarihana n'abana, ariko mu nyuma barihanye umugabo amaze gupfa. Dukurikirana urugendo rwa mukristokazi, ikigereranyo cy'umuntu w'umudamu canke umwigeme nawe ingene mu rugendo bimumerera. Aha rero yaramaze guhura, aho tugeze ku gice cya 19 yaramaze guhura n'abandi benshi mu rugendo, abagabo n'abandi benshi n'abana be bariko barajana. Reka dusenge gato. Mwami Yesu, ndagushimiye, ndagukengurukiye kungiriye neza, nuko nubane nanje vuga ibikwiye kuvugwa, ushikare kumpa amagara meza n'ijwi ryiza, kandi na bino byuma dukoresha ubihe umugisha mu izina rya Kristo Yesu, amen. Abagenzi canke ingenzi zakigwa neza kwa Gayo twari twamuvuze mu gice ca 18. Kubera ko inzu ya Gayo yari yaragenewe amacumbi, bahita bayijamwo badakomanze. Bahamagara nyirayo ngo bamubaze niba ashobora kubacumbikira iryo joro. Gayo ati cyane rwose, niba murabizerwa, kuko inzu yanje ari iy'abari mu rugendo. Ibyo birabashimisha cyane kubona nyeniyo nzu ari inshuti y'abari mu rugendo. Basaba ibyumba, mukristokazi n'abana na Mbabazi abereka kimwe, nayo Ruzirabwoba na wa musaza Mukiranuzi abereka ikindi cyumba. Ruzirabwoba arabwira ati, mukundwa Gayo, ufite ikise cyo kugaburira aba bagenzi igihe kirekire, none aba bagenze igihe kirekire none bakaba bananiwe. Nyenurugo ahishura ati, ubu igihe cyo kuba twajya kubashakira amafunguro cyarenze, ariko turabaha icyo dufite ntimutugayire. Ruzirabwoba ati, ibyo ufite mu nzu biratunezeza, kuko ubu nagutunguye kandi nzi neza ko utajya ubura ibyangombwa. Gayo aramanuka aja mu gikoni, maze ategeka umutetsi yitwa Nyamwumva Karyoshe kugira icyo ategurira abagenzi. Amaze kuvugana n'umutetsi, Gayo aragaruka abwira abagenzi ati, murakaza neza nshuti zanje, murisanga kandi rwose nejejwe no kuba mfite inzu yo kubakiriramo. None ubwo bagitegura icyo kubakira, ni muce
tube tuganira ku ngingo zishimishije kandi z'ingirakamaro. Bose baravyemera. Gaya arabaza ati uyu muvyeyi mbona ukuze se ni uwande? Zirabwoba ati uyu muvyeyi ni umugore wa mukristo, ni ingenzi ya kera, kandi aba n'abana biwe uko ari 4. Nayo uriya mukobwa ni umwe mu nshuti zabo yashoboye kwemeza ko bakorana urugendo. Abahungu bibuka se kandi bifuza gukurikira inzira ze. Iyo babonye ahantu yaruhukiye cyangwa aho yakandagiye, bishimira cyane kuharuhukira cyangwa kuhakandagira. Gaya ati koko se uyu mugore n'aba bana n'abamukristo? Ise w'umugabo wawe twari tuzinanye, ndetse na sekuru. Mbese mu muryango we harimo abantu benshi b'intwari, abasekuruza babo bakomoka muri Antiyokiya. Ibi ni ikigereranyo usomye mu byakozwe n'umugisha cya 11:26 hakwereka ko ariho niho muri Antiyokiya hari ishengero ryiza, kandi mu mashengero ya mbere niho hantu hari mu batanguye kuyoboka ubukristo. Ni naho izina abantu kwitwa abakristo ariho ryatanguriye. Bisobanura rero ko bariko berekana yuko umukristo, umuryango wabo wari uw'abakristo nyene. Abakurambere ba mukristo, ndibwira ko umugabo wawe yabakubwiye bari abantu b'inyankamugayo, ubugwaneza n'ubutwari bikomeye. Bagaragarije umwami Imana n'inzira ziwe, kimwe n'abamukunda ubugwaneza n'ubutwari bukomeye. Numvise ko benshi mu bakurambere b'umugabo wawe bihanganiye ibigeragezo byose kubwo gukunda ukuri. Nk'urugero, Stefano, umwe mu basekuru b'umuryango w'umugabo wawe, yicishijwe amabuye. Yakobo nawe wo muri ico gihe yicishijwe inkota. Ntavuze Paulo na Petero, bakuru bo muri uwo muryango w'umugabo wawe. Habayeho Ignatiyo wajugunyiwe intare, Romani bakataguyemo udutongo umubiri wose, na Polikarpe wagumanye ubutwari bwe no mu itanura ry'umuriro. Donc aba n'abantu bagiye bagaragara mu gihe ca mbere bagaragaza ubukristo. Aya n'amazina y'abagiye bagaragara, bamwe baraboneka muri Bibiliya, abandi ntibaboneka, ariko ibitabo biba bigenda bidonda amateka y'iby'ubukristo. Aravyerekana, baba bariko berekana yuko ibisekuruza by'ukuri by'ubukristo n'ubundi vyamye ari iby'ubutwari. Ego harimo umwe wamanitswe mu gitebo ahitegeye izuba ngo amavubi azamwarikemo, undi nawe ahambirwa mu mufuko maze ajugunywa mu nyanja. Mbese rwose ntibyashobokaga kubarura abantu bose muri uwo muryango bababajwe bakanicwa urw'agashinyaguro kubw'urukundo rw'umwami wabo. Nakwishimira gusa kubona ko umugabo wawe yasize abahungu 4, kandi nizeye rwose ko batazasebya izina rya se, kandi ko bazanyura inzira ze bakazagira amaherezo nk'aye. Sirabwoba ati
mu by'ukuri koko ndibwira ko ariko bizagenda kuko bajya bahitamo ku bushake bwabo inzira zase. Gaya ati nibyo navuze nanjye, ni nayo mpamvu umuryango wa mukristo utagomba kwibagirana ku isi. Umukristokazi azaronderera abahungu biwe inkumi zo kurongora kugira ngo izina rya se n'inzu y'abasekuruza biwe itazimangana mu isi. Umukristokazi ati byaba bibabaje kubona umuryango nk'uyu uyongobera. Gaya ati kuyongobera ntibishoboka, nyamara washobora kugabanuka. Kandi mukristokazi akurikije ibitekerezo byanjye cyangwa akurikiza inama yanje, ibyo ntibyaba, ni ukuvuga ibyo kugabanuka k'ubukristo. Nawe rero umukristokazi, nishimiye kukubona hamwe n'inshuti yawe Mbabazi muri akagozi gakubiranyije, maze nabishaka umushingire mata y'umuhungu wawe w'imfura. N'uburyo wakwizera ko hari uwo usize kuri iyi si. Nababwiye ko kwa Gayo tuzohumvira amateka akomeye yo kubana ba mukristo. Urumva ko bari batanguye urugendo ari mukristokazi n'abana biwe bane. Sorry, murumva ko hari utuntu tuderangije gato. Umukristokazi yatanguye urugendo ari we be n'abana biwe bane, kandi uri kuraraba burya basa na bato pe. N'umukobwa asa n'ukuze yitwa Mbabazi, ariko kubw'ubukristo yari afite Mbabazi. Gayo nk'umukurambere azi agaciro k'ubukristo akariko yahanuye mukristokazi ati mukristokazi ukwiye kuzorabira abahungu bawe bakarongora abakobwa b'abakristo beza, mvuze beza mu bukristo, kugira ngo umuryango ntutuzimangane. Mukristokazi atangura yumva bimucumise ku mutima ati yo byo babibabaje burya no icyo wamenya shoco ubukristo uwo muryango ntushobora kuzimangana. Bisobanura iki? Bisobanura ngo ubukristo, mukumvirize neza, ubukristo nubwo imiryango ya gishetani yogwira gute, nubwo imiryango ya kisilamu yogwira gute, nubwo imiryango y'abapagani canke y'abasenga izindi mana, ababudiste canke nyine abahakanyi batemera imana n'imwe, yogwira gute, mvuge gute, nubwo hoze madini atemera Kristo, umuryango w'ubukristo ntushobora kuzimangana ku isi, kuko Kristo Yesu niwe azorangiza byose. Icyo bikora nk'uko byavuzwe, abakristo barashobora kugabanuka ariko ntibashobora guhera. Neje kumva ukabona imiryango y'igipagani iriko iratera imbere, imiryango itemera izina rya Yesu iriko iratera imbere, utavura ugira ngo wiyumvira ngo izina rya Yesu rizofutangana, ntibikunda. Nubwo wewe heba n'umuryango we wanyu ukabiheba, ntibishoboka ko izina rya Yesu rifutangana mu isi. Byashobora gupfunguka icyo bikora. Kandi nahone abakristo bavyitwayemo neza, nabyo bijye barashobora kubikinga. Nibyo rero Gayo yaciye ahanura mu kristokazi atehe mu kristokazi. Iyi nkumi icyo je nabonyemwo rero, ati iyi nkumi muhimi indehajya Mbabazi yo bikunda kuye kumushingira amatayo imfura yawe. Icyo nabonye nuko nubwo imyaka ya Mbabazi itavugwa ni amatayo itavugwa ntabwo yangana. Ya Mbabazi yari myinshi, ko Mbabazi bavuye hariya mu gihugu, Mbabazi amaze kugeraho yifatira ingingo, biboneka ko yarakuze, ariko amatayo yarakiri muto pe,
yarakiri muto. Muribuka ko Mbabazi yazananye na ba bagore mu kirikira gisagara rimbukiro canke mahonero ba Musambanyikazi, ba Mukabwoba n'abandi ntibuka. Urumva umukobwa warinze batumira abandi bagore tugende mu bintuzeya, abamaze kuba kuze. Yesu nadufashe. Ibi rero harimo inkebuzo, harimo ikigwa, abantu bakunda kugira panike, ugasanga bagombye kubuza umuntu uti ntutwara urya mukobwa arakuze, arakurusha imyaka. Ibyo bintu ubwo wari ujuju, ibyo bintu byo bari biki, bishobora ababijemo bashobora kuba ari ababyeyi b'umuhungu cyangwa ababyeyi b'umukobwa cyangwa n'abakuru b'amashengero bashobora kubijamo. Kubisanzwe mu bihangayikishije Imana ibyo ntibirimo. Iby'imyaka ibyo ntibirimo, ko ni nayo ituma umuntu asahaza, ni nayo ituma umuntu ishobora kumugira umuntu aboneka nk'ukiri muto kandi akuze. Kandi ni nk'uko n'ukiri muto apfa, uwitwa ko afite imyaka myinshi akiriho. Ni nk'uko n'ufite imyaka mike ashobora gusaza ufite myinshi akibasha. Iko cyo kubyara cyo ntacyo nirwa ndavuga, abantu n'ubwo bovyiyobagiza barazi yuko ku Mana menopause ntikanga Imana. N'inyuma y'imyaka 45 umuntu aravyara. Ndazi ko no mu Burundi hariho umuntu yavyaye amaze gushikana imyaka 50. Imana ibahezagire, reka twikomereze. Iyi ni inama Gayo yaragiriye mu Kristokazi. Bikibagwa mu matwi ubwo imisango ibiratangiye ku buryo n'ibyo kurongorana byahavuye bikagegwaho. Matayo agahabwa Mbabazi akamurongora. Gayo aravuga ati ngiye kuvuga imigenzereze y'abagore kandi mbamara isoni, kuko nk'uko urupfu n'umuvumo byazanywe mu isi n'umugore, ni nako byagenze ku bugingo n'ubuzima. Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore. Ibi ni Gayo yabamaze amasoni, ababwira ko bakura by'amasoni no gutinyana bakarongorana, kuko ariho hazova kurondoka bakaryamana. Nuko Mbabazi na Matayo biragaragara ko bari basumbanya imyaka, kandi umukobwa ari we afite imyaka myinshi. Ariko ibyo byose ntibyabujije ko bashinga urugo rukristo kandi babaye intwari. Kugira ngo berekane ko banze rwose igikorwa ca nyina w'abantu, abagore bo mu isezerano rya kera bifuzaga abana bizeye kuzabyara umucunguzi w'isi. Abagore kugira ngo berekane ko babajwe n'icyaha Eva yakoze, bagize ishaka n'umutwaro wo kuzovyara umucunguzi nk'uko byari byarasezeranywe. Navuga ko mu gihe hari hakivugwa ibyivuka ryo umucunguzi, abagore aribo bamwishimiye mbere y'abagabo n'abamarayika. Ibyo uwo bishidikanya yashobora kubirunguruka muri Luka ku igice cya mbere kuva ku murongo wa 42 kuva 46, aho Elizabeth ariwe yatanguye gushima cyane iby'inda ya Yezu, n'abandi atawe n'undi muntu aramenya amakuru. Nta hantu nigeze nsoma umugabo n'umwe yaba yarahaye Kristo nibura akameya kamwe. Nyamara abagore baramukurikira kandi bakamufashisha ibyabo. Ibyo urashobora kubibona muri Luka igice cy'8 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3. N'umugore kandi yogeje Yesu birenge n'amarira yiwe. Ibyo murabizi, ubutabizi nabirabe muri Luka igice cy'7 umurongo wa 37 kugeza kuri 50. Kandi nanone n'umugore yasize amavuta ikiziga cyangwa umurambo
umurambo wa Yesu mbere yuko bamuhamba. Ibyo namuvyo murabizi, ubutabiza birabe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 12 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku 7. Kandi nyene nubwo yajanwa guhambwa n'abagore bamuririra, ni muri Luka 23 murongo wa 27. Kandi abagore nyene ni nabo bamukurikiye kugera i Karuvari, no kuvuga kugera i Golgota. Ushaka bisome muri Luka 23 ku murongo wa 29. Abo bagore nyene kandi suwa ngo bamari babandi bashobora kuba bari n'abandi, kandi bakanicara kumva yiwe ubwo yahambwa. Birunguruke muri Matayo 27 kuva murongo wa 61. Nanone ubwo yazuka mu gitondo kare yabonanye n'abagore ari nabo bogejeje bwa mbere iyo nkuru kubigishwa biwe ko yazutse mu bapfuye. Basi abagabo, kandi abagabo muzi ko ariko reka nsima pesanga ndavuze nabi ngo bave banyumvira nabi, ariko abagore bariko bashimagizwa muri kino gitabo ko nkuko aribo bari bagize, nkuko mugenzi wabo Eva ariwe yabaye inkomoko y'urupfu kubwo kumvira Satani. Abagore bagenzi be bo hanyuma yiwe nibo nabo bagize ishaka ryo kuzovyara umenagura Shetani. Ni nabo banezerejwe n'ivuka ryiwe. Rero usibye ko ari nabo Yesu yahaye ko bamuvyara. Nguko uko abagore bahawe icyubahiro, kandi ibyo bikaba bitwereka ko kimwe natwe bahabwa ubuntu bw'ubugingo. Bitwereka ko kimwe natwe abagabo, abagore nabo ari ab'agaciro bahabwa ubuntu bw'ubugingo. Muri ako kanya umutetsi yarahishije, ataravuga yuko biri hafi kuboneka, imeza irategurwa, bashiraho n'umunyu n'umukati. Matayo aravuga ati, mbonye integuza yuko ibyo kurya bihiye, maze numva mbishatse. Ariko hagati aha mariage ntiyari bwabe, bari bakiri muri fiançailles na wa musheri wiwe Mbabazi. Kandi iyo fiançailles nayo mwarumvise ko yadometswe n'umukurambere yabonera ibintu kure, tinyabona Petit Matayo niwe zanisha utuntu tw'udufyeri inkumi Mbabazi iyo igucitse koba. Murako naho Gayo aravuga ati, bityo rero aba ariko amahame yose y'ubugingo agukangurira gushaka kuzarira ku meza y'umwami mu bwami. Kandi yaciye abwira Matayo ati, ibyo ushaka ibyo kurya byose, ibyo nyene nabyo bigutere kugira umwete wo kuzorira ku meza y'umwami, kuko inyigisho zose zitangwa, ibitabo by'amasengesho n'imihango ikurikizwa mu masengero, byose ni ukwitegura kimwe n'iyo meza uko iteguye, n'umunyu n'ibindi. Umunsi mukuru w'umwami Imana aduteganyiriza mu nzu yiwe. Imana ibahezagire. Mwarumvise mu ntaya ya Tamari ko amazimano mu ijuru yamaze gutegurwa, ubu Yesu aratwiteze. Ibyo kurya biba bigeze ku meza, harimo kandi urushi rw'akaboko n'inkono by'igitambo. Ibi nibishushanya ingaburo ya Yesu, kugira ngo bigaragare ko bagomba kubanza gusenga no gusaba umugisha mbere yo kurya, maze bose babijyana umunezero. Noneho bazana icupa rya vino itukura nk'amaraso. Gayo arababwira ati, nimunywe mu mudendezo, ni vino yateguwe mu maraso y'inzabibu, inezeza Imana n'abantu.
nuko barayinywa kandi barishima. Ubwo hakurikiraho amata n'umukate bisize. Imeza yarirenze kabisa. Gaya aravuga ati ibi ni ibyabo bahungu byo kubakuza. Ayo mata ebe n'ubuki. Ibyo murabibona no mu cete cya mbere cya Petero igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2 avuga ko ahavuga iby'amata atajoboroye canke mu mvugo bakoresheje ngo adafunguye. Noneho bazana amavuta n'ubuki. Gaya ati ni mu biryane umudendeza kuko ari byiza byo kubanezeza no kubakomeza mu bitekerezo no mu bwumvikane bwanyu. Nibyo byatungaga umwami wacu akiri umwana. Biranditswe ngo amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Ubisanga muri Yesaya igice cy'indwi umurongo wa 15. Noneho bazana amatunda meza aryo mbega yemwe akantu mw'ijuru kweri. Matayo ati ubuse dushobora kurya amatunda kandi tuzi ko ari inzoka yakoresheje igashuka umubyeyi wacu wa mbere. Gaya ati twashukiwe mu matunda koko, ariko icyaha si cyo cyanduje ariko icyaha nicyo cyanduje ubugingo bwacu, ntabwo ari amatunda. Kujya ku byamwa rero, kujya ku byamwa byabujijwe bijana mu mahonero, ariko ibi byo murashobora kubirya ataco mwinona. Matayo ati nibagije ico kibazo kubera ko ntigeze kugwara cyane kubera ayo nari narariye. Gaya ati urubuto canke icyamwa, urubuto rubujijwe nigo rutera ubugwayi, nabwo ari ubwo Imana iduhaye, ntabwo ari ubwo Imana iduhaye rutera ubugwayi. Mu gihe bakivuga batyo babazanira imbuto z'ubundi bwoko zifite igihu gikomeye. Noneho umwe mu bari kuri ayo meza aravuga ati bene izi mbuto zigwaza amenyo cyane cyane ay'abana. Gaya vyumvise arasubiza ati ibyanditswe bikomeye bisa n'izi mbuto z'igihugu gikomeye, ariko gihishe urubuto ruribwa. Mukureho ico gihu murasanga imbere urubuto ruribwa. Niyo mpamvu bazibazaniye. Kubw'ibyo barishima cyane, baguma ku meza akanya baganira utuntu n'utundi. Noneho wa musaza mukiranuza ati musangwa, abaza Gaya, musangwa mwiza, mu gihe tugisatura izi mbuto zacu sokwe, hari umugabo wagaragara nk'umusazi, uko yatagaguza cyane niko yunguka byinshi. Mbwira favor. Bose batega amatwi bibaza ico Gayo agiye gusubiza. Mbe mwakumvise ingene kavuga? Reka aka gasokozo ndakavuge. Hari umugabo yagaragara nk'umusazi, ariko uko yatagaguza cyane niko yunguka byinshi. Bose bagira ati ashagayo ava. Ego kweri. Gayo nuko amarakanya acecetse, ageza harasubiza ati uha umukene azunguka inshuro 10 ndetse 100. Yozefu karitanganiza kati sinigira ko wabasha kubifindura mutware we. Katiyo bene uwo mwitozo ndawumenyereye,
kandi nta kintu na kimwe cigisha nk'inararibonye. Imana yanyigishije kugwa neza, maze mbona ko kugira neza bingirira neza. Hari umuntu utanga akwirakwiza nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Ushaka gutahura byinshi, soma Imigani 11:24. Haravuga ngo umwe atanga isabagire akarushiriza kunguka, uwundi yikumira ko ibyo yari akwiye gutanga bimukwegera ubukene. Imana idufashe tugire urukundo, dukunde gutanga. Ibi byigisha neza ko uko umuntu atanga siko ahomba, niko yunguka burya. Ariko uko umuntu aba ingumyi niko yikwegera ubukene. Imana ifashe kuba umuntu atanga, agira ubuntu. Reka nikomereze. Nuko Samweli yongorera nyina ati, mama, ko mbona iyi nzu ari iy'umuntu w'umugabo twayimazemo igihe, maze Matayo akazorongoreramo Mbabazi tukabona gukomeza urugendo rwacu. Gayo amaze kumwumva niko kumusubiza ati, nibyo rwose mwana wa. Nuko bahamara igihe kirenze ukwezi, maze Mbabazi ahabwa Matayo ho umugeni wiwe. Murumva ko bigiye gukomera. Matayo none arabaye umugabo. Mukristokazi aramaze kuba nyina bukwe wa Mbabazi. Ibintu bigiye gukomera, ubukristo bugiye kugwira. Abakristo bagiye kugwira Prito. Ego, abakristo bagiye kugwira. Kandi ni byiza iyo abantu bubaha Imana bagize ubukwe, biraryoha cyane, no mu ijuru barabikunda. Muri icyo gihe bahamaze Mbabazi ahadodera imyambaro y'abakene nk'uko bisanzwe, maze ibyo bihesha ishema abagenzi. Tugaruke ariko ku bya mbere. Nyuma yo gufungura, bahungu basaba kuja kuryama kuko urugendo rwari rwabananije. Nibwo Gayo aberetse ibyumba bagomba kuryamamo, naho Mbabazi yiyemeza kubajana mu buriri. Urumva ntiyari bwarongogwe. ariko kweli. Okay, reka dukomeze. Arabaryamisha, basinzira neza. Abandi bo bakomeza kwiganirira na Gayo burinda buca. Nyuma y'amagambo menshi ku Mana, kuri bo ubwabo no ku rugendo bagize, wa musaza mukiranusi umwe wari watanze iryayobera canke wa mugani ari Gayo atangira guhunyiza. Ruzirabwoba aramubwira ati, niko ye, ugiye gusinzira, kanguka nkubwire iyobera canke nkubwire igisokotsi. Mukiranusi ati, ngaho rivuge. Kuko kubisanzwe iyo umuntu afashwe n'ibitiro ukamubaza ikintu kimukanga, kimutera kwiyumvira cyane, hari igihe agatiro kaca gahera. Nuko Ruzirabwoba ashirako ati, ushaka kwica agomba kubanza kuneshwa, kandi ushaka kuba mu mahanga agomba kubanza gupfira iwawe. Reka nsubiremo, nawe urakiyumvira ko gatora. Ushaka kwica agomba kubanza kuneshwa, cyangwa ni ngombwa abanze kuneshwa, kandi ushaka kuba mu mahanga agomba kubanza gupfira iwawe. Ndakurindira iminota mikeya numve ko wogitora, ariko noba ntevye. Ngira reka niyaza ko bamaze kumanika amaboko. Mukiranusi yaritabiye ati, ya rirakomeye gusobanura, ariko cyane rikomeye gushira mu bikorwa.
ariko reka turebe yewe musangwa, abwira Gayo, ndariguhaye ridusobanurire, ndashimishwa no kukumva. Aha si uko mukiranutsi ryari rimugoye, ariko wewe yararivumbuye ashagira ati reka twumve ko Gayo icambere yagitoye, reka twumve ko nikiyo gitora. Gayo ati oya, ni wowe ryabajijwe, none ni wowe urisubiza. Noneho wa musaza aravuga ati ni ngombwa kubanza gutsindwa, ko risobanura ni ngombwa kubanza gutsindwa n'ubuntu kugira ngo icyaha kineshwe. Murabyumva neza? Umugani bavuga ngo ushaka kwica ni ngombwa banze kuneshwa. Aha bisobanura ngo ni ngombwa kubanza gutsindwa n'ubuntu kugira ngo icyaha kineshwe. Bisobanura iki? Umuntu ntashobora kunesha ibyaha ataremera ko ari umunyabyaha, ataremera ko atsinzwe, adashyitse ku kugororoka k'ukuri, ataremera ko ubuntu bwa Kristo Yesu aribwo bwomubashisha kunesha. Ni lazima abanze kwemera ko yatsinzwe kugira abone kunesha ibyaha, kuko iyo umuntu yemeye ko atsinzwe, Kristo Yesu acaza akaganziriza muri we, gutyo hakaba kunesha bya byaha byahora bimutsinda. Niko bisobanura. Ni ngombwa kubanza gutsindwa n'ubuntu kugira ngo icyaha kineshwe. Ubuntu nibwo buza mu mutima bukigisha ko umuntu ari umutsindwa. Iyo ubuntu butarashika mu mutima, kenshi ntiyemera ko ari umunyabyaha. Burya umuntu yaronse ubuntu niwe yemera ko ari umunyabyaha. Umuntu atemera ko ataragirirwa ubuntu na Kristo Yesu ngo aze muri we, ntiyemera ko ari umunyabyaha. Dukomeze. Kandi ushaka kugira ubugingo nyakuri agomba kubanza gupfigwa ku giti ciwe. Gupfa abiza kubanza kwemera gupfa ku giti ciwe. Ugomba kugira ubugingo nyakuri ni lazima abanze kwemera gupfa. Ibi bisobanurwa neza na rya jambo rivuga ngo ugomba gukiza ubugingo bwe azoba, ariko uwemera kubuheba ku bwa Kristo azoburokora. Mwabyumvise? Nuko abanza kumera nk'upfuye. Ni kwa kundi Paulo yavuga ngo nabambanye na Kristo, cyangwa napfanye na Kristo. Si jewe rero nkiriho, ndiho ni Kristo Yesu ari muri jewe. Umuntu kugira azobeho ibihe byose, kugira rukora ubugingo nuko yemera kubuheba ku bw'umukiza. Ubumgira biratahuritse. Gayo ati nibyo rwose ihame ryera ni inararibonye birabitwigisha. Kuko kugeza ubwo ubuntu bwigaragaza bugatwikiriza ubugingo ikuzo ryabwo, ubwo bugingo nta mbaraga buba bufite zo kunesha icyaha. Ndetse niba Satani akoresha icyaha nk'umugozi wo kuzirika ubugingo, ubwo bugingo bushobora bute kunesha mu gihe izo ngoyi zitaracika? Nta muntu n'umwe wagiriwe ubuntu wakwemera ko ashobora kuba ingoro y'ubwo buntu mu gihe akiri imbata y'ibyaha byiwe. Ahubwo ni agakuru keza ngiye kubatekerereza. Hari abagabo babiri batangiye urugendo. Aka kantu mukumviriza, aka kantu karakomeye. Hari abagabo babiri batanguye urugendo, umwe yari umusore, uwundi yari ashaje. Mwumvirize neza. Uwo musore yagomba kugwana n'ibyipfuzo bikomeye bya kamere, naho ibyo musaza byo byari byaracogojwe n'iminsi. Uwo musore kandi yagendaga ashinga ikirenge aho uwo musaza ashinguye. Ninde wambwira muri abo bombi uwo ubuntu bwagiriye umumaro cyane kurusha undi? Aka kantu ngira nubwo nasubiramo kugasoma washobora kutakumva, ariko reka ndagasobanura. Ni ukuvuga ni ishusho y'umuntu w'umusore. Umusore
yagendera hamwe mu by'imbaraga z'Imana, agendera hamwe n'umuntu w'umusaza. Ariko uwo musore we yagenda agwana cyane, yagenda agwana n'ibyifuzo bikomeye bya kamere. Ariko nubwo yagenda agwana ntibyatumye wa musaza amusiga. Ariko umusaza wewe ibyifuzo bya kamere byo byari nkaho byari byararabye kubw'ubukure bw'uwo mutama. Bisobanura iki? Umusore kenshi usanga nigana n'ibyifuzo by'ubusore nyene by'ubuto, ariko umutama we usanga atanigana navyo. Rero acavuga ati ariko mu rugendo bagira hamwe, umusore yashinga ikirengaho umutama gikuye. Ntabwo umutama yigeze asiga umusore, nubwo umusore wumva yagwana intambara nyinshi. Ati none muri abo babiri ninde wumva ubuntu bwagiriye akamaro kanini kusumba uwundi? Kandi ubuntu mwibuke, burya agakiza, ubwinshi bw'agakiza, kuko sinzi ko navuga ngo ubunini bw'agakiza, reka mvuga ubwinshi bw'agakiza cyangwa urugero rw'agakiza mu muntu bingana n'ubuntu buri muri uwo muntu, ubuntu bwa Kristo. Urimo ubuntu bwinshi bwa Kristo niwe bafite agakiza kenshi kuruta, niwe bafite n'ibyo avuga byinshi kuri Kristo. Ariko urimo ubuntu buke bwa Kristo arimo n'agakiza gake, aba arimo n'intahe nke. Aha ngira muri ko murahavura mu bihambya bya bintu. Uwo musore yagenda agwana cyane, agwana n'ibyifuzo by'ubuto. Umutama wewe byari byarapfuye nyine, byari byararabye kubwo ubukure. Ngaho ikibazo caje, mukiranutsi agomba cyishyure. Uyu yari Gayo yabajije kino, mukiranutsi agomba yishyure. Aramusubiza ati uwagiriwe akamaro n'ubuntu cyane ni uwo musore rwose, kuko agwana n'imitego ikomeye. Kuko uwugwana n'imitego ikomeye burya niwe abakomeye, cyane cyane iyo abaho kimwe n'utagwana na kimwe. Icya kabiri, reka nsubiremo, ni umusore kuko uwugwana n'imitego ikomeye niwe abakomeye, cyane cyane iyo abaho kimwe n'utagwana na kimwe cya kabiri cy'iyo mitego yiwe, kuko ubukuru buyimurinda. bariko bavuga wa mutama we watani ibyo agwana nabyo, kuko ubukuru bw'imyaka butuma ibyo bitero kuri we bitamugerako. Ndetse agomba bimwe akantu rero vraiment umuntu mukwiye kumva, cyane cyane ndagatuye abantu b'abakuru b'abahumure. Ndetse nasanze ko abasaza benshi bibesha gutya, bitiranya ubudohoke bwa kamere yabo no kunesha ibyaha kubw'ubuntu. Ibi rero bigereranya n'iki? Iyo umusore cyangwa ukiri muto abashije kuguma mu bugororotsi, burya uriya muntu w'umukuru, ndavuga umupapa, nubwo we baranararibonye mu by'Imana, we watakigwana nabyo, ntaze yibaze ko ari bakomeye gusumbya wakiri muto. Kuko ko bagira hamwe, wa musore ni umukristo mwiza, wa mutama ni umukristo mwiza. Ntuze wiyumvire yuko uwo mutama ariwe umuntu akomeye cyane mu by'ubukristo, kuko navuze ko ubuntu, uko ubuntu buba ari bwinshi mu muntu, niko n'ubukristo buba bukomeye cyane. Kuko uwo musore wewe nubwo wanahagaze, nubwo wona mu gakiza ameze neza, agwana intambara nyinshi,
ariko uwo mutama n'ubwona ahagaze neza, wewe ntazi ntambara kigwana. None hagati y'ugwana n'utagwana ninde mukuru? Ninde akomeye? Niho abanditse bati, nasanze ko abasaza benshi baribesha gutya, bitiranya ubudohoke bwa kamere yabo no kunesha ibyaha kubwo buntu. Mu by'ukuri abasaza bafise ubwo buntu baba bashobora cyane guha abakiri bato inama, kuko bo baba bazi neza ukuntu ibintu ari ubusa. Bisobanura ngo iyo abakuru bamaze kumenya neza ko kuba bahagaze uko, kuba ibyo byifuzo bitakibatera, suko ari abahizi, suko ari intwari, ibyo ahubwo ko ari uko Imana yabashoboje bakaba barabirenze ibyo. Iyo abo bakuru cyangwa abo bahumure baba bari kuri urwo rugezo rwo kubitahura, abo bagirira akamaro kanini urwaruka, bararonka n'ibyo babahanura. Ariko iyo ari abantu babihayagiza gusa, biyumvira yuko ivyo ari ubuhizi bwabo, nta n'ibyo bashobora kuronka barereshe urwaruka, ahubwo baba kurufata nk'abarukengera. Narumvise ahantu bagira bati korari y'urwaruka ntibashobora kuyiha kuririmba bataramara guhamagara abaza kuri Kristo. Ukamengo bobo izindi korare zozo bobo bama bejejwe nta cyaha bakora, ariko buriya urwaruka rurashobora, mvuze ngo rurashobora kugira imbaraga zisumba cyangwa ubukristo bukomeye gusumba ubw'ab'imyaka yegiye imbere. Niko tubisoma hano. Nyamara iyo umusaza n'umusore babaho kimwe, niko hasoza havuga, nyamara iyo umusaza n'umusore babaho kimwe, uwo musore aba arusha amahirwe wa musaza amahirwe yo kubona umurimo w'ubuntu uri muri we, kuko ukwifuza kwa kamere y'umusaza kuba kwaracogoye. Ndarangije reka nsubiremo akanyuma. Nyamara iyo umusaza n'umusore babaho kimwe, uwo musore abarusha wa musaza amahirwe yo kubona umurimo w'ubuntu uri muri we, kuko ukwifuza kwa kamere y'umusaza kuba kwaracogoye. Bisobanura ko iyo babayeho kumwe, iyo bameze ari ku rugezo rumwe rw'ubukristo, uwo musore niwe aba akunda Kristo cyane, ko niwe ababona ibyiza byinshi akorerwa na Kristo, kuko aca mu ntambara nyinshi. Kandi ukabona ibyiza byinshi akorerwa na Kristo, akagira n'urukundo rwinshi akunda Kristo, ni nako n'ubukristo bari bwinshi gusumba muri wa musaza. Bakomeza kuganira gutyo burinda buca. Imana ibahezagire. Nahangejeje igice cya 19. Imana ibaho umugisha. Tuzokomeza mu nyuma tubona ibyakurikiye ingenero zirabwoba. Hari ikindi gikorwa yakoreye ingenzi, akica ikintu cyagenda kibabangamiye. Imana ibahezagire. Nababwiye yuko Rizirabwoba agiranwa n'umuvuga butumwa, akorera Imana abikunze. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, mukomeze kudusengera. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Mwami Yesu, ndagushimiye, ndagukengurukiye ko ushoboje gukora kino kiganiro. Urakoze. Komeza kubana n'intangira akamaro, ukomeze kubana n'umugeni wawe, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen.
ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera